kurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara kimashine echekerero n'ebindi binge nkwegeria bale amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeria bale igori pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwate chi computer nebintu ebinge by'okwegeria ICT gwetania skuru ndi yonse era sorgongoro iga asama lieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire buya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru rinde banyore system cy'obufundi biyamo boigon kwegeria bale electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwa kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita moyoka kurasomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga Dean of Student Gitwebe Training Institute iga karokwaretro mwana Gitwebe security gere guaranteed at present abana tuwate 600 in all the departments awesome nayo nyolire koleto mwana atware skills tokonye Kenya asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Chi tariki na misano na ibere umutinyi yo kabere umwaka no yo wechirubere 2025 nomo mwancho muligerinde no kwigena mbiyore andonsia sore na gukwanire nabigo gukwarigane kanyora mangana mayaye kyunga chinsa ibere cyabona butuko elitirane serasi nyakunde asensemeri yebimenyerero nere fenesa nyabuke nagusabire tuskare kuchaka hekyunga chinsa ibere nigo hegati yabalemi bekameriye chae kurwase kaunti Nyamira aubako ni cha yabugukia sikyumbe gya KTDA nigo besokire na kulike komanya ninki kerere factory koruagusi chita iteberanete hokomento wechibesa hechikyumbe gya KTDA barure hogochika buna homuri kurwase kaunti Nyamira na bwenerete komento chishiringi bere ase kiro
eyo yabonete kugira omuremi oyo gwakanwa chishiringi 2 gosi chishiringi 50 ase kerekiro Morikito Fadigadi Kisemba na roboti rwa senchira y'ogwikirano. Amatuko amake maiga yekiombe getenenderete ekemerie chae kia KTDA kubwatuka okuraria buna chibesa chimentwe ekyomuremi agwakanwa asekera ekiro omwerio bw'omotienyi kurwa chishiringi 24 goika chishiringi 25 asekera ekiro eng'ana itarachaka goikiraniwa anene ase chifactory chinyinge chiagusi nigo eng'ana yeiga yang'eire kwimokia amaberera amange naboigo amaburio Loro jechi factory chabo ikoyo chiamentire bune serikali yabatebe na KTDA koru shilling 25 mpaka 30 shillings. Usi yaito yabwende tekwae wa chibese chinke pi yabwende kwa 26 shillings. Ba recommend koru 24 mpaka 26. Eja nero turendete. Lakini tuegure ngachi factory jinda ikoyo shilingi 30. Sanga hichi factory yakusi hakuna maongezo ya mkulima. Sasa tutafanyaje? Ni Kenya gani tunayoishi? Abantu ambao niko tenera walimi. Ni lazima waondoke ama wasifanye kazi, tujitetee sisi wenyewe. Tubatumite. Atu abatumite bachikotonyenya, ose utu abatumite bachikotomentera chibese kalo chiamentire. Mbobe kibaro tekero kedide kotomenta chibese. Mbobe kibaro uchi. Mbachi tebakarato bolinga okomento kombuya mwako roche, pamanye gochikokeja. Sababu kibao kejibesa yani nabo ndamwamukiye ibabuate kalwaji kejibesa kubwatikana naya nigo mwanasiasa Jeremia Migosi korwase kaunti ya Nyamira oyo ororekanire koba omustari obosio ase ogokwanira ekemerie keyechae nigo aburirie baraibonzi barabisi koira chinga kiechi na komwegerera omuremi erio anyore obwene bwaye Kendo ndasaba barayibaito bonsi bebe bachole barobis enenga kiyaikire batinene n'abalemi nari abalemi babaganeti mono batige ko babaga bikibese kikura bagenda batatali nacha kendo kende giyose kerike konsanti mwananchi batari weso wana nime basugete kanda. Sisi hasa tuna wachumbe kama wachumbe wangesikia hii maneno tunaona vile machozi yanaendelea kutiririka wachumbe matenesa watu wanaitwa magavana. Sasa waoni kama sisi hii chakula ni mbaya. Watu wengine wanakula, wengine wanakufa. Nitete ko basabanga onya mbali comment shilingi jeto 26 kabaranje esheria ne yanjere tabalemi bara bayisign signature barangire special general meeting bakwanire ibintu byabo byoburimi. Aba director ba usinyuko tebinga ibere tibe shilingi cyeto ibere mbagwate sheria ngo banjerere baseri abantu bari gokinga bari abantu abangao banyare ko bawutinire cya yabo. Nonyinabo nigo Jeremia Migosi arorekanire ko momochia omoseneta bwe kaunti ya Nyamira omoske Erikiokongo Mogeni asekeria buna taraisokia kerario erio komwegerera omuremi buna iganirie Okongo Mogeni. Sasa tunataka tusikie sauti yake kama iko mabadiliko. Kama hakuna hata yeye akae tayari kwenda. Amangana yo Kongo Mogeni seneta no muntu makora uri kende nkeyo ali involve na kero kiri kugusa mwananchi erensia sago kora na maisha y'abananchi boni yekero gweto ko iwa gotabanga nduto irire kibese cy'abananchi iyo etari kene aba director baitu no burayi baitu no bogerete abantu baitu tari konyora obwane bwabo bunetakire erekera gweto ibeta gutangaza ile tari ruto tari ruto mbaro batateti kurwanira abantu babo banyarko bakonyora obwane bwabo. Kinko reporter Gatembe koraigase kaunti ya Nyamira Njefatigad Kisemba Bemuno Morikito Fadigadi Kisemba hasoro botiro Mwanasiasa korwase bunge ya Nyalibali Masaba Umuskepeni Mumanye Ritiko lya rero ni gasangamo na mabwatani be kanisa yegi Adventista ya Metembe Maine ye kutoka ime ye wodi ya Masimbe bunge ya Nyalibali Masaba Umuske Mumanyi hoyo rairombe yo yabwatiraneti umunyakirogo wetimu yenkoyo ya Shabana Charlotte Neverton Mbonge nigo halira yogochia kogendera gosira abatali kwenyara asabu atakwa bakonyi gochia sababuruka ni pikaniseyo ingana boigo ya sironere Neverton oigo Umuske Mumanyi nigo boiga boli ababwatani be bunge yo Kugwatesi hasobo chole bonene bu mwaka bw'ekirubere 2025 asago kikolige kerogo ky'obujumbe bw'ebunge yo asentunda ya kabere. It's the only church ibate kiombe ky'abangina babate kwaya barababuraka nande ngatebayiga
ane ngateba iga abo asabangi nabo barababoroka inere ko bekwa yane ntangan ne kwa inero ndete ntane nero uruse kanisi anda maote bekwa yane ra chiko yechiribire kwa yababoraka ama na main kwa ya kanisa kono ingo aseri tukolia rero nundo no mogako kusangana imi asabangi na abaito barega iga nje ninde tayari gutara na inu mono ndeta bagaka babangeri tukolia abo banageri nabagaka itukolia CTA itukolia sabato nje tingo dana bagaka ndete gutina bagaka nje gutiri nabangi na beka CTA itukolia chwa musa nto ate bulero pastor mjango nategereka bunga kilikuwa randia gobi Elisha igatumete Elisha koreto mwikasa abantu keraga enda akatigo sesena wedere soro lyo ndeze ono muna toko kwana iga jeno yoino ngega ninka last time muntu atalete ma tudete ma tuwateba ngotara to ngabantu ba UTA abantu bano bara ODM akini wono rende kende kintu akenyo nanu to gateba mna oyo kolita nya korosa January 9 2022 ona arenga 2027 onde bado umuntu nuria yorobora ngeti woko bista bwati nateba bomoretera na marangeti abere bangena bari bekwa yabaye barega moyoga basi ndio sekono no sei tunete katsino to usasi leka msema ya achi to bagasi ile chanya ya achi ekanise mokore kuliaki ana nayo chana bangeti ale chana achi ekanise ko mikarano boyo tatande le wala chana digamo sindikisha senge todorenga na incha siku preach mwada wacha wala kwaya grupo ile kwa aba boraka nkomentari chiri komi ala morana kwa gareka na chiko wako Kinkaki serikali nene wakubwatirana ne wizara y'ekisemi emergency bagendete gusingirira abuna haboroki wonde bwensi yokoreta amatemu yegereri ya kianda kechisea igatakere goikirana ase chiskuru chichisekondari nonyo moroki woyo tarekirana ibiri biganeri amanyago chaka masomo igobona omoroki omonene gw'esukuru ya sekondari y'erirume igihe egotoka ime yewodi yabonyamatude bunge ya West Mugirange County Nyamira Ezekiel Nyamweya igo hene kiribuna kurumura winse abwatoke nganeyo igo bariganire haboroki obegereri ye 12 bunenchereyemo yogochakya emiroberi y'amasomo ukwana nabarari nigo bone skuru eyo yaboriri haboroki wabonsi abo basometa se skuru eyo kunyura na gusira kisemi ase chinchira ao skuru ya next yani yimineti ngeto bwata bamura n'abanyaroka mbaro bake bamenyete ime balemia n'abandi bagurusiko bona igeto bwate enrollment in total 300 wigera bona natwata akiro mwaka oyo iga ase kirasi ya CPC yani grade 10 twanyolera abana wikera rero abo bonsi bari 75 naende mbagenderete goja ne serikali yateba ng'abana bonsi pitiga bagende skulu nabo tuyigorete emirango twabate ng'abaibuli twabana ntundo rwasaba fees SME serikali irwete bosa abana tigabaije skulu egere serikali ngwakanire kibese keraso mwana ebirasi tubwate mbisa ine abaibuli twabana kero umwana yije skulu asome egere serikali yote yabanga 100% transition yani kero umwana oli okora grade 9 na kwenta atoke ase senior secondary school kesoro mwana yibwense ateba ng'abana bayije skulu enjera bari twanyora abana 200 naba abana bande bagoja atabwati uniform atabwati bitabo ibisa book lakini ntra otoko bari kani skulu
twabaregister twaba admission number basoe class imbe twarwatwa semi mwibulinga kana kurugichi byasogoro umwana uniform renda bwekane abande lakini titoko masari ku school ngatabwati uniform twali usaba wala wishers batakonye inda wana aba take off na wana uniform. Actually, like this morning it was discovered to what 20 total ovens baro to what malita but what we will be you want to come changamoto as a school so we are praying masaba maya asaba to wait batakonye political class and no mweshibi we to Steve Magaka tumaito kuna bona actually to what go we domo ake uli aba mura bachuire atakonye dom to ko yasane ndabana ababi na bana bali bono bali kigasi basomete school yerirumi batobwatesie asa abana buna abagoje school bagreteni batabwatie uniform batabwatie bikoroto tobakonye elinde na baraba gwenera ko babana batware bikoroto batware uniform na gitabu kendi yose kebolete bagorerwe elinde babe school basome tali bayibuli bonse bakwenyara ubole meru mbole chinga ao bono balinya sasa senirie tobwate ibarwayo kigasi nkenke tokonya abana aba ilina baraba be school basome baje kokonya abandi. Mubisa wabana hime ye sub-county ya Nyamira South Piri Adera nigo habwatukirege kurege tindigo chiase bali bakoni na kugura abana batubwatitiri chiko asenjerengia huna hulioranyorekane gotema gwikirani obunchiri obo nigarachi kwimukirigwa hegetambo kirege tindi kili chiko korengana na Adera nigo haene kiribuna yoranyorekane nigara sigwechera emyeke 30 gusegwa kwe faini isaine chimilioni 20 nigaya kwanira ya magega yebikuru binge byokoni abana nabo ikokogendera korekana se county yo asobono haboliri chinguki kyo kubwatuka chisemi asunde bwensi uganetie kugura gose osinyirwe kolera umwana. Jina langu ni Billy Adera, afisa wa watoto West Mugirango ama Nyamira South hapa Nyamira County. Tumekuwa na kesi za mtoto ambaye ameuzwa na kununuliwa ama ile inaitwa child trafficking. Child trafficking ni hatia kisheria ya Kenya katika ile sheria inaitwa Counter Trafficking in Persons Act. Na sasa hivi Nyamira leo hii tuna kesi ambayo bado inaendelea pia ya mtoto kuuzwa na kununuliwa. Kesi bado iko kotini, kwa hivyo inaendelea. Mtoto sasa hivi amepatikana, ako mahali sawa, amepelekwa hospitali kupimwa kwamba anaendelea vizuri. Kwa hivyo sisi tunangojea kesi inapoendelea, mahali itafikia tutajua jinsi ya kumchunga yule mtoto. Tunaomba wenzetu wa West Mugirango tafadhali, kuuza ama kununua mtoto ni hatia ambayo katika Counter Trafficking in Persons Act inasema unapopatikana na hatia hii waweza kufungwa kifungo cha miaka 30 ama faini ya shilingi milioni 20. Ni kwa sababu tungependa watoto waweze kulindwa vilivyo mahali waliko. Kwa hivyo mzazi yeyote yule ambaye anazaa, anapata yule mtoto wake, kisha kwa sababu yoyote ile anaona kana kwamba anaweza kuwa na ugumu wa kulea mtoto hata kabla ya mtoto kuzaliwa, ni heri aje aseme, ili kuna sheria ambazo zinaweza saidia kuchunga huyu mtoto asije kuuzwa na kununuliwa kama mali. Tunaomba wenzetu kutoka West Mugirango waeke gusi ya kwamba ni vizuri, kuna watu wanatafuta watoto, labda hujabarikiwa mtoto, kwa hivyo ungependa kuwa na mtoto, ama umebarikiwa watoto wa jinsia moja na ungependa wa jinsia nyingine. Tafadhali fika katika ofisi zetu tuweze kukuelezea jinsi ya kupata mtoto kupitia kwa process ambazo ni za kihalali, zile za adoption na pia kuna foster care. Counter Trafficking in Persons Act inajaribu kuelezea kwamba ikiwa umeadopt mtoto kwa njia isiyo halali, hiyo ni trafficking. Ikiwa umeweka mtoto katika ile plan ya foster care, pia kwa njia isiyo ya halali, hiyo ni trafficking. Na zaidi ya hapo, kuna yule ambaye yuko katikati kama broker. Yeye ndiye anajua mama ambaye anataka kuuza na kisha anajua yule ambaye anataka kununua.
ambaye yeye anajaribu kufacilitate, kusaidia hawa waonani, alafu yeye anapewa pesa yake pale katikati, huyo naye pia atapatikana kwa hatia. Na hata yule ambaye ana transport huyu mtoto, kwa sababu kidogo tumepata kesi ya kwamba watoto wetu wanatolewa hapa West Mugirango, wanasafirishwa hadi Migori na Nairobi na mahali nyingine. Kwa hivyo yule pia Omujumbe omukoro gw'ebunge ya Kitutu Masaba Omuske Timothy Bosire nigasabira omugusigo chamo na gukwana n'eriogi erimo. Muske Bosire nigatebiru negesagu kyo omugusi igokere chinguru cyokonyora oborai bwense hasa tebiru buna chinga kikinyinge abagusi babeire bagosire bisakubinde kwegira oborai bwense hasa tebiru buna echi nechinga kicho omugusigo chamo na kwene kubuna na chikogira oborai bwense. Wanguige kerego soli na koleru ne chama yane maria ongwana no te wana odiem yega ni nse sige pime kenene bado no onde iguralia international treasure taligo yuk ase ke umbeke ni malinchu munya kero we trust board jini founder member lakini wo ingotu ale kisemi umwale ka tu akola makanai ushiu isani na togende ngani mbali tuikerom goikira si tukwibuli nga of what value are we na ndisi otukuna ko bigi churi yuk akiyale kunyale kana intu tobe major decision makers. Because of that abagushie karoba re cheche na kore nkaiga bakandangiria bakamuringa ya wanjogo mole mu karasi njira bwato letere to odiem na maganane ikarase to gotebiringana ai karasa buona nyamwanga bagachi bikundi 39 kero tu ikarasa bakamuringa bwanje utuire buchasi gitiga tumanyana na bikundi byose kabaira kiricho tugai karasa tugai chiri solution kero tu ai ya tugai kiranga mwanya gitinga tuwa gwere chirinde yoshu munganyi bwaso ara tukatuke sole. That's good. Akiyari kunyari kana totongeri from the same table. We can do better when we are together. Akiyari kunyari kana tukwanira ni munaba na bamu. Tabe kunyari kana segati ana tuonika usaka ngoko kabata kanyonya karibuya katuko kabaga tuani. Usabo kumuna korokuya tugatwara solutions bakanga machiko bwanguiga ese bantu mete kubandira chipo ande kubarangerie community ngima utatiye sogo tema munakore kaona jiko tema kubai karasiri buya waira ni chinka abantu bakamenya gotebanga kushiritare kunyara kubanga manganari tiga tugitira ne nabali batene ne metingi cyose tubasike tomonyerane chisemi tuyagache munenge sak. So roboti romanchu muri ya tunyaro mutimo komo ketoko irana tugende ne kyongasi njira yobo ikirano. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January yu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology,
civil engineering na wigo water engineering. Ase ensema ya computing and informatics ngwigiri bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwigiri bali electrical installation na wigo electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology ngwigiri bali hairdressing wigo mbabwate fashion design. Ase hospitality and tourism ngwigiri bali food production yani cookery na wigo food and beverage production. Wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwigera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College kutoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara woni gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali chiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board nekibese cyo mwana nkwaye wale kirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school goburendagera na gwakanese nyomba komenya egento kende abana nkwaye go bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inda abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application tinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi migutira sikiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao munabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bale nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Chokombolyo mwanone kiririjane. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world.
Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imemo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwegoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari iri kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeruka so umuntu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka amaguru inse twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiri cha zero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire yemeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabiya nto nyabwate nto bwata mariogo ali akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bo chandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Karibu nainde omwanchumo ligerelia magiga yikigambero korwenachi awigoro yogwanchiro moroberi bwa magendero ase chibunge NGCDF kugendera gwikirani obo kolirwae igoboni gati yabajumbe besokire na gukwanira inganiyo asaba igoba kiri kigambero mbi muno asokorwa enachiyo gukwana chingiki chuigo ase bunge ya Katundu South ime ye kaunti ya Kiambu nigoboigo abajumba wo bagendera gwakera iko kense mili kwa mirili serikali asebaru kubuli guchia saba na inchi kugendera kubabwate sibune nchere ya moyo kwene kibuna mbachikoira hoborai asoba cholibona nobu mwaka wechirubera 2025 muona jana kotini imesema mambo ya NGCDF iendelee. In a system where you have a president that is rogue, a president who skews development to his constituents only. Napanga mabarabara Kapsaret, Sugoi, Wapi, the only saving grace can be an equalizer which is NGCDF. Pesa ambaye inagawa kwa kila constituency na kila mtu anapata. Mheshimiwa Mwai Kibaki kwa hekima yake, wakati mbunge moja alipitisha mswada, alisema NGCDF ameiweka kidole kama rais, na tangu 2003 shule nyingi zimejengwa kupitia NGCDF. So mimi napongeza kotini kwa sababu ya kukubali kwamba rais sio yeye wa kuamua, ni wananchi ndio ambao wataamua. Sisi hatutarudi nyuma na hatutawekwa uoga. Chama ambaye tutasimama naye mwaka wa 2027 ni chama ya DCP. Mimi ni wa Wilbaro, lakini Wilbaro nimeshuka tukiendelea mbele. Na tunashuka Wilbaro kwa sababu hatuwezi endelea na tabia kuharibu uchumi, kuua watoto na tuseme kuna Kenya tunajenga namna hiyo. Na mimi nafurahishwa sana na hii jamii ya Mlima kwa sababu mlinipatia kura 600
kule Nairobi. Mulifanya kazi nzuri sana na nawaambia asante. So raundi hii pia, kwa sababu haikutosha, kidogo tu kwa kikapu haikutosha. Sasa raundi hii 2027 bado niko hapo, kwa hiyo kinyang'anyiro. Na raundi hii sasa wakisisi, mmeona Matiang'i ametuleta pamoja. Si mmeona Matiang'i ametuleta pamoja? Anakuja kushikana na cousins wa hapa Mount Kenya. Bwana Kalonzo, si umeona pia ameleta watu wake pamoja? Na yeye anakuja pale Nairobi, sisi wote tujaze. Na women rep pale ni mama Nairobi, ni mama Miradi, ni Millicent Omanga. Sawa sawa? Na mimi nawaambia watu wetu, hoteli kifunguliwa msikatae, muende mkule. Kwa sababu ile mnakula ni ile yenu ya ushuru. Tuko pamoja? Mimi Millicent Omanga ndio nilikuwa diet kule. Na sisi kwa jamii yetu tunasema, ukiona samaki imetoka kule kwa maji imekuja juu ikasema kuna mamba inauma pale chini, munafaa muamini. Kwa na chinga kichumura ebe kyama gia DCP hoyiboigo horengo mokonjibo muraiwen serigati gashawa nigoboigo haikirana sumu yegoyo hasa muchie serikali hasoko gendra kobahingai habarai bali bagendete komo koboko Gachagua boigo niga mochiri bikorwa kanisa gosagano asege koruo kyabongo iga kyabage kwane kiwase kanisa ya Witima ACK ime ya udhaya ikaunti ya Nyeri. Nataka kukashifu ile kitu ilifanyika pale kwa biashara ya Governor Kimani wa Matangi. Akatuma polisi na mabuldoza wakabomoa mali ya Wamatangi na kuharibu magari. Walipambana na magari ni kama imekosea mtu, wakaharibu hiyo mali. Kimani wa Matangi ni mtoto wetu na hata tukubali aangaishwe kama tuko. Na kama Kimani wa Matangi kuna makosa amefanya, tuambiwe ni makosa gani. Na kama kuna kitu Kimani wa Matangi amekula yako, utuambie tuchange pesa tukurudishie. Na mimi nataka nipongeze ma MCA wa Kiambu. Wameitwa wamepatiwa kila mtu 1500. Atuwa impeach wa Matangi wakasema hiyo ni ujinga wakakataa. Mimi MCAs ya Kiambu na watolea nyinyi kofia. Nyinyi hamjafikisha ujinga ile kiwango ya wabunge. Wale walipewa pesa watufukuze. Wabunge wa Kiambu wameonesha ya kwamba ni wa viongozi kamili, wanapenda Kiambu na wanapenda Mlima Kenya, na wamekataa kuchukua pesa kufurusha Kimani wa Matangi. Na mimi niseme sitakubali wa Matangi yaangaishwe. Sitakubali mtu yeyote kutoka mlima huu aangaishwe. Lazima tutasimama na heshima na haki ya kila Mkenya na kila mtu wa eneo hili. Wale udhaya kuua mimi na wamama na watoto kanisani, simuliona? Na mpaka wa leo hiyo watu hawajashikwa. Kwa hivyo tunajua ile uchunguzi ilikuwa nafanyika haitaendelea na hakuna pahali itaenda na hii maneno ni ile tabia yake ya zamani. Tulikuwa tunafikiria amebadilika. Alituambia ameokoka. Na kwa hivyo niseme hiyo maneno hatutakubali na hiyo maneno tutaendelea kuikachifu. Umunene wa waziri hoyiboigo mu waziri wa mangana ya chinse Jesco Musalia Mudavadi nigaruru kubolia hochia serikali na boigo abananchi kwendera kobe kubwa matobu ya bunenchereye mo yokoleto murembe haigemeyense ukwana nebyombe Mudavadi nigo haterubuna nerubiya abananchi kubwatia emerobiri na baiga machiko ya serikali iliyokoira Uburayi. And Kenya was out there in the UN in terms of public service. Then along the way, the United States came and benchmarked on Kenya, looked at how we are doing our performance contracting, and they went and had it legislated through the Congress. And they have a law on performance contracting. Now the guys who are fast at the tape, Kibaki came, he finished his 10-year term, he's even no longer with us. President Uhuru came, he finished his 10 years,
That's 20. We are now in President Ruto's term. We are finishing the first 5 years of his term. Looking forward to his second. And we still are going through dialogue on the legislation 20 plus years after. Unbelievable. Similarly, if the sweeper misses the target, everybody up to the minister misses their salary increment. Why do they do this? Because the weakest link is as strong as the strongest link in an organization. And so it's not about I meeting my target, it's about we meeting our targets. So I believe at every stage it behooves us to work with everyone and ensure that we meet the targets, because they are not individual targets. It is us as a ministry and us. Uroire wa kansa yoroiboro gose cervical cancer nigo baibire bwabeire hagati ya moroire ha kansa yagendete kuirira abasubati abange gosiria mogima bo haigeme yensi ya Kenya nigo bono he serikali yachakira umuroberi ubo kwenanelio goria HPV ase abana banyaruka gucakira emyaka 10 goike emyaka 14 so guchikwane kibuna ngokora bare oborwairo bwo nigo bono ababwatani be sekta yobochinu baruru kubori gochia saba ibore kwene kibuna nkubwatira bare koboko omoroberi oyo. Together all our health professional association members here to advocate for the uptake of the HPV vaccine, and also to sensitize the public about the fact that we have switched from using 2 doses to using just a single dose of this vaccine to the children. We have had a lot of challenges trying to have conversations about this because there's been a lot of misinformation that has led to a lot of vaccine hesitancy. We are also saying this vaccine is also quite effective even for those who missed the vaccine, for those who did not get it at 10 to 14. Although the efficacy is not at 98%, but it still provides a lot of protection for the older generation. Mtu yeyote ambaye anaweza chanja watoto wake, hata wavulana, ni vizuri kuwachanja, kutumia chanjo la HPV ili mwishowe tusipate huu ugonjwa wa cancer ya cervix. I'm glad that we are doing HPV in the month of January. We are targeting each sub-county per sub-county so that we are doing door-to-door visit to all the women within the age of 25 to 49 to ensure that we getting them at home, get the samples. We do the samples that then they get the results via phone. Then we take service for treatment within the community. We are actually urging all parents with girls of that age to visit their nearby health facilities so that the girls can be injected HPV vaccine. This will prevent them from contacting or rather getting cervical. Na wikiraga bumancho murigereria na kwikira mweli wa mangana maya yekionga chinse ibere chabona butko kolende chikoraga chinse nye ningirana ngumanya senchira yo wikirano literani Cyrus Nyakundi asensemeli imanyirio nerefenesa nyabukina gusabire twaruburigereri burubuya.
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kocha bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batajeti universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga Kitutu Masaba ndobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bari kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye bari kiloni cyo gosoma wetera help high education loans board ne kibese cyo mwana ngwaye wari kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye skuru ubulendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana ngwaye bari ki constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake nagendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo ukubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetara sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi bitabo bale nobo manyi wiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Yokomboli umwanone kiririjane Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha
kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imemo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari rini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center erega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so munu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka magoro ise twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire